Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kedekut Jaga National Commission for Women ke Kong Delina Kongdop ke balalet jengoi ke long kemi ke badang dan menta hapa dengan jing syak sumar ha civil hospital Shillong ke bala min saujur na jing syak thang hala ujong kurim kala pentip bakat kum ke jing thu jang ke kemi jong ke ni kalanan ukurim uba dahun dakhar ningkong ulah the shwa ya ke kurim la jong ke badang ba yi khundet da ko penyang sti dokha ba hading kata ulah the sada ko penyang syarak ba thang da kading ke met jang tengah la jong Hakijnya keran bakilat patai kubor hak at potrik unai wing aracar posau ke kong delina klapen pau ke jing ngosi ke bajur halo ke ni ke jing syak thombor jong ke long kemi ke bedai na kasnong ni riang West Gentle Hills District bad ong bakum ke commission klashim suo moto ya ke jing ja bad ke commission kan shim kia ban pentikna bu tengau bele ya ke kamrunar persyair ke jok ke kurim umdai setia ban yo jamin Dia keren jonga bad kemi mene di ong ba da kato ka umpani ka ba usdi dok ha nengkong uthe shwa da kato hamid jungi hadin nang ta usa the da ka syarak pat nang to ka sa ing bhag ka banengkong te dikata ka umpani yang hana dan pernah kecil bukti beri wadin bodoh penku ini dasri kedok iya hoy bat idang ba artab ikhlung hadu kata ka jing sniu la mudos ba bunsin hingi juang baka kam silok ta mano ban wan interfere kat bom wan hi manga ma phi ban wan ye thu ban wan ong banga sim jenjar kumta to le lem to yarap lem to sneng to kraw lem kat bangim pat ong mangi om dan bawan mangi khenyi kata ka kam silok ka kam sihing te mo kata ka di jing pani ka report na ya SP office ru kumbanga ong mene ngan ya kendu i DGP ru ngin ya discuss halor kini ki phang jong kani ka case ka bamentaru kumbanga ong mene ngila simso moto nagaleng jong ka NCW but hapo license ngin sa yo ya ka report na ki Meghalaya Police rani na Gentle Hills na office jong SP ngin sa yo ya ka report apa bai wan tega condition ju kham sneu marba patient kalong dehydrated na ko pam Muhammad te ban yo ban I drip ru in dal chuki pain set e te ka jaka ba ingru kala chkhria ban mar ka jingta dawai ka si e te pa bai wan ru ila stom te ngina kumdum ila yo ban I drip he dang ba harin arsila ski to drip ba I ru kala ko veins ru e ke ju im no sure ya bo de veins ba kam chile chumen they have clinical for the university ski kar kar ni addressing you ke khoi ka sang khoi ka improve te ni kong kam la hi ban bam tang ba ni den breng la pasyang ka la pataya ka la encourage ka ba kan bam te ha ki pol ki ya tre ka improve ha su palan te tentang la sangya ro ban I drip ro te kat ba ding iya ski ka ko je clear ka la sang khoi te kata din jayu bre suddenly bre ko ong kam tre show ban addressing ke ni kong ong balai te ong ba ka pang plan te la eye injection dan pernah jepang ni dressing ni hari kaduk bre kam sha show ban eye injection room tre show ban eye dressing kam tre show kong ba ko shi te dang ni la convince kan ru kam tre show kaduk te ong squad shi jing te kan non jumai ka jikin jengkai te ka ki quality phya be ni da ka mon jong da ka kam da pha ni na hospital ni te hari ka to shi ki bahin ki sai ki la shi te hari ni te ka po ga ni ama condition japa ban ka improve